Hello, chị bay lệ vek ule ka channel la ka lo rom lệ vek ka che o le tun chum video wa chuan UK Universities tung chang bok kha karan soi le dona ma se tun chum karan soi tur hi chu ahma mi ang lo deu engin nge universities lu dan application process eng ang nge ti tele helaman education system adang lam dan Indian education system ne na in person dan bil kha karan soi dona hey video hi poi mu ma chuwangin UK a le khasir tu te kha chwa atop thlek in lo en sakula amak inti venge po karinga ke po ka chup tira Indian education system le helam pang jirdan in ang lo tu kha tir chuan ka buai chiama khatyang kha in lo to velo nan he video hi top thlek in lo en don nya o ama sabera chuanin e application process kha karon soi photanga apa sabera chuan tizok tiang o UK University UK han on le khajir kan lo du tani khata khanin poimo ber chu khoi university nge kal ka du ti kha poimo tani chu hey university kan shan ning thang deu Harvard to Western pang te khanin tiang ping thang deu ha kan ru khan da ngot tur khan lawa chan chu heta kanom nang Glasgow shimshima po hianin university chi shanga omta tuna ki university lu na hi ke mana ka du top 5 zina mi po ani law ni chan chu university ka du top 5 fa khanin ka subject kha law ta ka subject herje ka subject achanga kan Google ta kan ti le khanin hemi university hi ka mu chauta tiang bel te khan ta university kan du na han kan lu thaingot lawani achan tu kan subject ka omem enge ka zir du tiang kha apoi mo ma saber ni ta chu university lu kan du chuanin kan subject om na nge kha khami university khanin for example hemi kalu na university hianin ka subject kalo omta hemi university managing ka shito ka du lutuk chuwang lu nge ka du tiang ha karil ro khan kalo putani kha baringot khanin lut tur han ka inda tok tur ni lo ni achan chu university kan du lu na alu thailo achan chu alu thai lo ti top meng chan chu min reject ve thai ni le khathiam lu tuk te kan lo ni lo chan bachelor sa distinction level kan ni lo ni chan kha kham mi khan reject ve thaya chuwangin kan ril ru in university pakhat ringot kha aim tur ni lawa kan lu tak kha UK le kha kan jiru tak ka khatyanga he research te kan bek chawani ka chuanin university at least parutal kha kan ruin at e mangaya chu Google ate kan zonga an website ati khan chi shangin kan lu tanga chuan ka subject ka omem hemi course tu chang ha engkim kan ma ni in research fact hani o agency vel khati kwalangai lo chuanin in la research anga hemi university pathum chawpo khaduain ala claim ma achan chu pathum apply ta ula pathuma khanin tling lo thaita awang khanin at least paruktal pasari pariat po apoila khang songjong khanin top 8 top 10 kha inenga khang hawa khanin in the apply ve kang application an hon chung khatyang khain enanga ni in apply ve kang khami university zongjong khanin in the apply ve kanga khang hawa khanin 50% kha chuanin in tladona ni chuanin in mu chatbera po 50% in tlingang pariata apply ta ulapa palia in tlingang palia in tlang ti vel khanta chen khat phei chu paria dan apply pasaria te an tla pakhatcha an tling tang te po kha omta khawang khan university kan du number kha ngot kher tur khani lawa top 5 amo top 6 tel kan neyanga kan apply anga khami kan apply khan ipo paruka ka apply palia ka tlinta chuan khami palia chang khan kan du number ka thang to me ne o kha first tu ni ta chuan kan lo apply ta chuan khami apply kan va apply nuwa khanin apply dan khachu en lo university zongzong kha apply na line ang lo ta a website a han kan lutanga khan
kan course kha kan click nga internet MSc engem bo khatang ta kha anwai khan apply dan turte a course fee tang kha tlang puin apply now te khalom te kang kha kan ba click nga apply now han kan lu tanga chuan exam share vek tur la omani enge university na va apply ya tlen theina na an phut ang chi eng degree nge ngai eng certificate nge ngai ti vel kha an phut ang kha lo vek ton tani so atlang puin international student India achang lu tur tan kha chuan IELTS hi angai nge ta chen chuan IELTS an ta chu English course exam ani ta ni ta chuan atlang puin ka sha dan every university hianin soma 6 tal mu tiang kha angai chin ani full mark te na 6 tal kha mu angai ni IELTS a khan chu 6 kan mu phalo ni chuan kha min reject don ani ka share dan ai zo la han om tem ka share wa ke ma ka chung dong kha chuanin Guwahati hang ka te sa chu ai zo la han om to em ka share lo ni om to kha chuanin alom om viawang chuan IELTS ani tlang puya le abak certificate ka chu ke ma ni course degree zir khanin enge submit tur tyang kha shan khan lo om ve ton ta chuan kan lo apply ta ni khami kan apply chang khanin allo bera kar thum tal kha chu an mani kha hey mi an ron reply kan application and review bun kha nga ve kha ngai ta kar thum nu vela khanin in lo tling ani kha chuan conditional offer letter kha in dong don ta conditional ani kha chuanin thil be se an la nei tina engemaw I submit alangai condition kha ala omani chu ani dan tlang puinia unconditional offer letter mu ngal pak ki chu an om manglo chan chu atlang puin khatianga application kan ba thelu khan IELTS kha kan la ti ngal lo chin tlang puita chu IELTS certificate ka an ron phut chin ta ni le ke ma bi ka chuan IELTS certificate le TB certificate ka an ron phut ani chu chan chu UK ka lon shim hen student po ni se tourist visa hinga em ka shelawa hei kan pa dependent na ka shwai don po khan TB certificate angai nge ni chu UKVI heta British anmani ina unapprove clinic achang nge in tingaya khoilaya mo clinic an budui na test venga thailawa chu anmaiber Mizoram changa ka sha anmaiber chu Guwahati ya test thai on dan kha application can submit ta tumzoa after 3 weeks vela khan unconditional offer letter kha kan dong don tani kha anmani university ya kan tling to phota ma se phut kha an la nei ti na ni chu chuan khami an phut kha aron soinga an phut kha arang thayang berin ni chu rang thayang berin kan ba submit le don tani anmani a khan mo khami kan application process kal zela khan ke po chu ka IELTS le ka TB certificate chu ka ba submit le tam chuan khami zo khanin conditional sorry ama khan ka so unconditional takati conditional offer letter zo khanin khatia kan ba submit hu khan kar thum bel kan nga lenga chuan unconditional offer letter kha aron thleng don tani unconditional ni chuan phut an nei to lawa kan tling thai to kan kal thai to tina khanita ma se khami unconditional zo khanin CAS confirmations of student status letter kami unsponsorship na license number in jantur CAS kha aron thingle dona kami CAS ber kha visa kan dil thaina tur le khapoi mo lutuk khala ni tani chuan kami unconditional offer letter kan don zo khanin CAS kha thakhat vel huwa khala ron thlengta chumi application process hu na durai vel tu kan allo bera thathum thali vel tal chu hun impact ve ngai chan chu thil man mo chung ti chi ni lo ta
September intake le January intake hi UK chana omtlang puita January intake ti turtan chuan alo pera ahma kum I May, June, July vel changa I application process khati chanto angaya September intake ka changchuan January, February ti vel changa khatyang kha I anlo input sai chanto application kha thelu chanto ngai ni chuanin kas to aron thleng ta ni khami kas in nei hei kan nei vele khan visa kan deal thai to ni chuan sorry visa kha a visa process zong kha chu karon soi kher laman kina dule ashanin video dang te pokaran sia manga chanchu a video thoilu to la nam khami akasa khan sponsor license number the university khan aron provide don ta khami a license number chang khan visa kha din lau ke mani in heta Kolkata po theta Delhi ate po ti khanin visa kan bukanga kan deal to me don ni chu a university application process eng tiare nge ti vel angkha alo ni tani hun adure wangin hey September intake tu po January vel changa inbox nge ngai chan chu achang chai unconditional offer khanin thil chili ang te po ka he aron put he university ang lauta a chen chuan he IELTS exam ang po ka du huna va exam ngot thai kha ani big c lawa khawang khanin a chabera chuanin UK university kan kal du ni chuan IELTS khan phun don thawa chuwangin ke mani na tu na changa kan lo nei sa exam sa te po kha apoi mi alo IELTS tung chang chu na kina ashanin video chan kalaron siam dona chu a chanin coaching den kala ti hang class ta utak takin kala khatyang ngai kherlawa pass dan kana kina ashanin video kalaron soi dona IELTS hi achen chang kan hu porchena har lo lut to kan ti ha nakina ulsam de wa pass dan kha video shanin kar soi le don ni ole tu na chuan UK University le Indian University Education System in Anlaudan kami chung chang kha tu na hangkaran soile game po hi ka bachelors ka India kalta New Delhi ka kala mase master ka kalawa wang hian engtinge master hi 100% in engtinge anti dan University India rama intinge akal dani ka shetsia lawa asha te ka chuan lo soi thenga mase asha hawin ta an han soi ain ang lo lut tu khi anti de uzel meya chu engi ain an lo dan tak ka chu shilawa mase ka sha chun helama kan zir dan Indian bachelors nen pon dang lam lut to ka chu ke po ka thlentira han ka bain salu tu ka chan chu atir ka chuktir han tu man ni shil silawa hey chian te po tiang po ka nei silawa khabang han ke hey manin ka in hai ko vele nok khabang hanin aron chuk thar ve tur te kha chuan boina in lo to lo nan tu na han current shil don chawni ama sabira chuanin hi tian class kal kha chu hei an ang vekta bachelor sa te master sa te po tiang class kan kala atlang puin kar khata hian kar khata ani sari omta tlang puin helai chuan Monday to Friday ang top kha class kal kha om velem lawa class shang ka he kal dan ang atlang puin ni thum ni level hi class kan kal chen ni chuan ni khata subject pathum kan nga ber ni subject pali te kan nei chin ta a chen chu online class te ni ta online class tu atang chu ama kha chuanin he university bulchia university accommodation aka oma wang khanin class break zok khatyang darkar khat break tiang ate khan ka fa ho chin ta ya kha chuanin he class kar la ka break khatyang om kha he apoi lem lo ni amar chu anuwa mundanga kanin santa paislia halut tuka university changkhan baspon darkar khat kalanya khatyang akar laglo break darkar khati vela khanin university vela han kan han omchin ta kha khachuanin
hey anin về đủ top online class te po kha ti khan mun le muna thau si khan kan kal china chuan chu class kan kal dan phung chu ni ta ni he an lecture develop po chu tiangin he adang lam chan lo ma se I textbook he kan nei ve lo ni chu I professor ti khan until engia an subject ne in relate to ang chi topic chi shang kha an soi top zel ta aron soi top zela khata chang khanin he enge zo na te po khati khan he teacher te ne na interact hun ang te kha tam lu to kani injure tier ai ma chang kanin kom tlang he ni ringot injure tier tang he india ram anga chu ni a khatang kha omla kanin kom tlanga an experience ten soya khatang kha ani de ber me chan chu class lak chin dan tang pui chu ni ta le hetiang online class te kan lo nei kha chuanin presentation ang chi ppt khatang te pok aron siam ve thauta ase khata pu khan a topic ne na he subject ne na in relate to ang chi thil khatang kha aron te chena ni chu yang a textbook ma in nge kan zir to hemi next door tang kha vela an du khan zir ti top zel chuan exam hanti khan hengla chuanin holiday ke ma kha January intake a kalutani January February March thathum task kan kal huwa khanin assignment kan ta chu exam ang chu ni de me chan chu ashana exam hetiang zia ang chi kha engma kan nei ve ngai lo assignment a hana zo ve tan khami a thathum chunga kan thil zir to kha assignment a pakhan arun kal chuang lawa assignment a pakhan an topic du tila subject ka in ang lo ta ni subject chen khata cha hemi lampang topic hi ron zia ro chu in assignment or in exam na tur anti top ta achina chan topic pathum te min pe a kha khan in du ber in thang thayang te khan ti ta ni kha assignment kha kan lo zia ta a chen chu essay type zia te kha nga ya a chen chu essay type ni tu lo a cho chi ang te po kan nei ta chu he a textbook khatyang thil han engineer tur kha omlawa keima ni thluak vek khangai ni chu ka soi fia thiam po hi he keima ni khan kan du kha azia thei chuang lo ma se mo chan chu hey scholar how thil zia te le khatyang le khabuti shang changa reference kha kan lak khangai ni khatyang reference chang han keima ni achang ha he thil ni to sa kha engkim han kan reference vek khangai ni chu ni thil lo evidence kan thil zia kha evidence kan proof vek ngai keima ni du kha awazia ngot thai chuang lam ni chu tak chu a har to ka depo atir ber ka assignment na saber zia chin na ni ta ma sika ka chan mark sala pulauta khata khanin kan professor hey plagiarism a khanin 70% bel ka moni achan chu ke mani du na zia thei si lawa kha ni khatia reference kha va copy tura mo kha katia ka va copy kha wa plagiarism 70% kha phani chu wang chuan he an pa ni to sa ang mi idea ang to sa ke mani kan paraphrase thau kha ngai ta paraphrase zia chu he athu kha kan ti engkim kha dang lam te ka ngai ni engineer ami zo chungin soi tai la mo ye chuan tenzol fan mo ye khan le khabu lo jak ta tenzol ka fanga deal te oma amoi khop amoi lu tuk tang khan le khabu la for example tak ne for example ala jak ta se ke khami chung chang ha mo ye thu ja ha ka assignment na han reference kha ka du ta si ni kha wang han moi chuan thenzo la fangan nuam ati zia soya tiang lampang khan zia kha angaya chuan atopa khan moya 2023 tang khan mo inkim khazia vek angai ni asoya soi hi chuan har lu tuk achan chu hey to na kan soi chap ko hen ka soi fia thiam la zia ka insha hey in chu chi la in shilangai ni har lu tuk mo
soi fiat thiam bak lo ni chuanin khat yang assignment kha angai le ta ni khami assignment kan thil zia khan marks kha aputa 100 ta 50 hi pass mark ani ta 49 kan hupon kan fail ani chu kan zia that le ngai chuan I 50 kan hu kha chuan zia that ngai to lawa 49 kan hu chuan hei in khongai na marks ang kha thailo khami kan assignment khan marks kha putop ta chuan as exam khatang ang chi exam hall tang bel kha engma kha velong ni chu chuan khami exam kha ani deuh me chuan chu first and ta thathum chunga kan zir kha kan assignment subject zong khan kan submit ta chuan thakhat ni novela result ti khan ron chuaga thathum kan zir class kan kal zo khan thathum le achan ve summer holiday kan nei ta chuan next khan September kan chan le ni September kan chan le khan September intake khanin khanin hei kan chan rol le ta chuan yang khan class kha thathum vel ang bok kan kal le assignment kha ani le ati chuanin khami a theory big kha chu zo ani me tuna han te ma kum hi course ka tita akum hi nei hei tian work placement ang chi ka tita khawang khan tuna han hei ka student status se bi kan chu ma se atang puin master hi kum ni ani tlang puita lo achong swal char kum khat ani tlang puita khami kum khat azo kha chuanin result at chuaka graduation and post study work visa apply khatyang bel khan to me chuanin poimol chu kan assignment kha voi khat chance kan nei tani 49 mutai la voi khat chance kala neya masi next sa ka tilia kha kala pass chuang lo ni chuanin angai na to la fail ani to me khawang khan assignment hi uluk takati angaya ni fail hi atla ani chanchu nikum sa khan o ka chanpa London mi chu assignment kha last chance apo khana fail ani chu a visa kha top to don boxia assignment result la chuak si lo visa top to don si post study work visa la ne ala nei box si lo kha avoid ta lawyer te kha mu a te khan engtin china mu a visa takhat le khun chung po se khatyang te kha hei an han di la an han boy ta khataringot khan 2000 pounds wel kha seng ani chu noi ni wel kha wang khan assignment na khanin 49 mu kha la tu 14 50 kha mu sham kan lo tum cheu lon nga ole tung chung video a chuan khati zong kha karin soi menga video hi a thuilu tu ka lawa a next video a te IELTS chung chang te le visa deal dan process agency chu ni kharlawa ma niya ul samde wa thil ti dan tur khatyang kha karin soi dona chanchu agency hi he mi tam tak tan chuanin he an changkal tu ma se tun lai chuanin internet kan nei veka phone kan nei laptop kan nei engkim mani na ti ve thei vek to hetiang midang ring lawa mani a handrin in nga hi poimo so agency through kern lovin university te po apply thaya mani in visa te po apply thai eng visa po tourist visa dependent visa student visa kha agency han in nga lo tur mani in kimati vek thei masih kah confident nei lo tan chuan agency kha apoi karun kin an me lo amaro agency ngan local ni chuan poisa kan choenga ya masih kha khai a chen chuan na chun ti chuan an ma an ti chuan lawai an nei deu te ka chuan masih cheng sing ni khat khatyanga ma na ti ve thei renga agency va pan inge a chul na ka shela pe ma han mo chuwangin epo amma khan tepo agency chu thawin ka kala masih he alo chul lo zia kha hei tun hu han ka she chwa ka thil te hi hei alo har sa lo lut tu kan ni kha chuwang chuan ke ma angami ina hau te wa ha sumir sen velak nan kha wang khanin insure sha thi a cha in ka sha chuwang in next video wa chuan in visa deal tan te le
or admission process te IELTS class la kher lo pass thai dan manin engting in jirdan khatyang video te kha colorin siam del lon ni ole ka video min lo thur sak tu zong zong te in za bai chunga lom thu ka soya ka channel ti ko ngait min lo subscribe pa min lo like sak min lo share sak turin karon yen le vek chu ni in za vai in mang chau